Znači, od jednog ovakvog smeća mi smo dobili ovo. A ovo je preduvjet da vaš motor, znači, radi kroz godine dugo i zdravo i da nemate problema ni na moru, ni nigdje drugdje. Sad ću vam pokazati šta smo sve izvukli van. Sad ćemo u dvije faze izvaditi nečistoću. Ovo je prvi dio vode i nečistoće koji je bio. Dio prljavštine, vi čujete da mašina još uvijek radi. Znači, dio prljavštine se nalazi u ovom zvonu, u centrifugi, koje zvono još uvijek drži. Ono drži, znači, onih litru i pošto smo stavili. Zvono drži i prljavštinu ima u sebi. Ono je drži, jer mašina vrti. Ovo je samo ono što smo izvadili iz goriva. Ovo je dodatna ona prljavština koja se iz ovog našeg zvona, znači, slila u ovo. Znači, ovo što vidite sada u ovoj kanti, to je ono što smo mi odvojili od onoga goriva. Nakon druge faze odvajanja nečistoće prelazi se i na treću fazu, kada na kraju svakog čišćenja mašinu otvorimo i očistimo kruti dio prljavštine koji se nataložio u centrifugalnom zvonu i filteru. U svakom slučaju, bilo bi dobro, ako već ne radite servis na jesen, barem da tank napunite, ako ne možete pun, barem polupun i stavite aditiv unutra, da štiti gorivo i tank od profilacije algi i mikroorganizama. A onda na proljeće napravite servis na motoru, nadopunite tank, dodate sukladno tome još aditiva i onda ga potrošite. Znači malo optimalizirate trošak, podijelite trošak.